treba blot doći, trebamo se onak srediti tako putovanje, no. Tako da ono... O, pobio sam ih! Ajde. Evo ga. Onda idemo ubijeti. A nema ti ubija, ja sam pored tebe, ja... Oh my god, pa ne ubit ćemo. Okej, bježi s tobom. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. O, super bježi. O, evo ga, pobjeć. Cheaters, ja možeš reći Cheater sam bre. Ne znam, kužiš... Lagat, kužiš, zato što... Ima novih cheatova, to je najgore, pa onda ih ne baš. Da, cheater sam. Ja sam fakat kužiš. Kao što sam obećao, ko je šerovao prošli klip dobit će pozdrav, pa tako da... Hajde da krenemo. Prvi pozdrav za Armina Agu, pozdrav za Necke brate, pozdrav za Sultan YouTube, pozdrav za brata Mikija, pozdrav za Merima Meskića, pozdrav za Miki Kimija, pozdrav za Luku Miglesa, pozdrav za Aleksandra Lukića, pozdrav za Ognjena Bojića, pozdrav za Milana Pupovića, pozdrav za Bornu Rajkovića, veliki pozdrav za Emija i Lavrija, pozdrav za Aleksa Andrijića, pozdrav za Kikija, pozdrav za Dragana Kovaljova, pozdrav za Apple Pie YouTube, pozdrav za Ilja Zabrunčevića i pozdrav za Skečevi SRB. I to bi bilo to. Ćao! Ako vam se svidio ovaj klip, obavezno ostavite like, share i subscribe i pogledajte prošli video. Ćao!